here tu te in zawai in chabai kala buk le vek chu he in chu kathil don duhawm deuh karon tar lang dona an hnen lom thu soina ni pa in tuna hianin an thuriam purple mo em le yellow ho ka don kha an unbox photanga karon saw don ichu tunai chu thil pack ka dong mol meya ka subscriber te ne tang hian kalom em ani katan in hlu em a in tan hian ka hlut lo te lul nen hian he tuna po an thuriam ka it ani ti an sha a ai zola tang min thon le wang meya ka subscriber ni bok ka una nu ni bok ka uld chunga lom thu ka sei ni moi em meya ani in phal tak main a hungin min pe ni chumo ropui shan pa em ma chu wang chuanin karon vlog lo theilo ni he moi em a ka hlimpuya an thuriam he tu lai ka du thar em a ka sei to khamo tun lai hian ka du thar em a mun deuh ten ka siama ti pun hi ka du a hlom khat hian omse ka ti a chawang chuanin ani in phal tak maya an thuriam min thon hi kalom em ani engma ti sak thei chu ka nei ve hlom box si lawa ma se chu ti chung chuanin in nei ang te ka tan in phala in ui lawa min thon hi a hlo em ani he ka nei sa nen te kan khe te khina ka nei sa nen hian in ang lawa khu su sendang dewa hi chu purple tak vela dik tak khania moi em ani thil pack pani na kan lo hong le ang hei hi plan ani a plan moi em chi sang mai zol nuam atang wangin minun thona zol nuam hi are sate veng then om tuidam then oma an oma anti a ke po ka shebik lawa om nei ma se min shil fe dan ni chumo zol nuam chu are sate khothen om ti meng zol nuam atang wangin ron thlenga ai zol ron thleng chawa he minga hianin kanaw minga ron da ani in lo lama ai zol atangin sumoshanin ron thon le a thon man zong hi miron petu hian aron choi vek bokani ai zol thleng ron thlen da hi mo an chunga han kalom em ani min mangai na te min du sak na te hi ke chuan karul theidon lo chuwa sum le pain le don ila cheng tam manani heng house plant te hi mo ke pu ina ka nei phak lo chi sang kha nya hi tuna kan unbox meka infel kalom em ani nu pc ram than pui ani a ni po hi ka subscriber ma sa ani a ka channel atanga ka mer sha te vek hlom hi infel em a channel ka siam te tangin ka channel te min hlut sak em a chung kwa una ang main kan in belhoma alim om ka ti a hi fo ina po hi kalom na hian wana tongang ti ang tur ani kalom em a ka hlim puya kan unbox lai te hi karon da lang lo phal lawa chuwang chuan karon da langa midang ka subscriber do am tak te pon min du sak vekani ti ka share ka video te min lo du sak min lo en sak sham thina in chunga polom thu ka han soi pa ze langa he ti han house plan ka nei thei lo le leipo ka leingam lo thin kha a thlon vekin zol no ma tangin nu pi siram than pui nen tangin ka dong ta ani he moi hlomania lo en ve te wa moi dan hi mo chuan ti hian ka han pot dona potting soil mixture te kalo leisa a kalo in puwa cha na sa em a pot te kalo leisa a chuan aron thlenga min thona tanga ni thumna vela ka hnen aron thlenga ni chu chuan ti hianin thattak khian alo oma makkatia awai ang ti ka lau topa karil ru ha to ni chu mo chuan ka han unbox hi alo lat thausiang mai sia ka bazot entin nge iti a avoi mi alawa nungsar in ron thleng katia aron thon da na soi chuan ka pek ma hian dark card chan ve tu ya ka chia chuan karon pek chia atia chuwang chu ni chu kan in tia ron pek dan po zai khop me hi midang in thon ve don chuan athang rei nia ani thumna po ni lo ani lina ani chu kan in ron thleng ani chumo chan chu aizola khan aron thleng chawa chuan heta lungle ron thlen nu khan sunday te lo tla akara kan la lam man lawa chuan atuka tuesday a kan lam chau ni chumo monday kan lam chawa tang khanin ni thumna vel angani chu a chu ron thona tangin mo ti hian hlimdam takin vuai chemi alawin kan la han unbox theina kan la lo thleng theina kan in alo kalom dan hi mo white congo te phe ka chu man tau em a leipo ka leingam lo nia miron thona mun nia ka siam nge min lampui ve em u moi don ania he
rice husks te coco perlite te kalo lei sa veka pot mixture mo soil mixture khan heng ho hi important ni awang hian an indu ve dawa asen phei ka chopung mo em a ti ani po in ui deuh tho chungin pek chhuah chu pun le zwal na ti ni thi ngai to chungin ron pe nya panhi chela ne ti khan pakhat ron phela cho he tuna hianin saron kerala pitch pingil nei hnen atanga ka don kan unbox le don ni a he po himdam takin ron thlenga kerala pitch hi main ka nei to thina moi ka ti em a leile ka tuma kala lei theilawa he ani indu sak takin ama vi nun nge aizol ram huna mi in ron thon le boka kalom khop meya ka subscriber te hi ka thian tha te india ka chung te in ni veka in fel em a min du sak em a chuwang chuanin ka channel kal tlang hian lom tho ka ron sei tak mek mewa ka hnuk te po hi ul deu ka tra te hi chuak dewa ke ve me channel ka siama ka video te hmu nam lo thei sia min lo en sak zela te ka tia ka tra te chuak deu ni chumo hetiang alian miron thon te hi kalom em ani kerala pitch hi moi boxi a ani hian apart em englai po in fura po pare atia ama mi mother pe hi chu apart te po hi karon da lan hi nya sira hian hemi ama vi nun nge phal tak meya minon thon hi pingil nei chunga atharin lom thoka soile bokani he a him takin tliak me len ron thleng le ngala alom omda hi adang shim ani chu thil in pek hi thil te tham po ni se alom oma heng phe chu thil te tham po ni lo thil lian pui ka ti meng au thil lian pui tam deu minon thona lian pui thadeu deu minon thona tam tok mai kalom dan tur hi chu in sethiam phak lo me thia azana hetian kan han report chunga chan chu pota ten omla owangin avoid chiang ti ka hlawa ti hian kan han report ngala voi me lawen an oma tu ka te po tha ka han na le zela alim em ani zinga ka thawa ni ron chuak sera ka plan phun te engen anan voi em katia ka han en le a pakhat ma voi no lo omlo te hi alim em ani chuan ni te khan ron chhun sera mu nom boxi a ti hian kan han lakwal vele a ente u amoi inti moi em ani tro ti hian ka han ti pung venga an pung mo deu an tia then chuan ma seng enge kan enkol thiam ve donim plan hi house plan hi ka war lo rewa ma se kumin chu an thuriam la house plan hian ka thinlung an lo le dewa kan han ka du na thinlung kha an lo hrian yang ti hian min ron pek chak thinlung te an ron neya ka kerala pitch ngai nat em rong te min ron pe boka an zawai chunga han lom tho ka soi ni tunlai chu boin sang te kan halama te po anyang in chung khura te kan nei ve a dawngin saron te po ron update thelo min no thiam sham ula ba ka thil thar vak an update turam lawa ma sengin zain ron update kan tu manga engen din mun te en kol zel dan tu te kan soi lenga hei tihan house plan moi tak voi le khata ka nei thut hi kom thiam lo dewa hei heng hi white kongon tin moni tiang kha anya tau em me nya vi nun lim te po zariat ten tia kan nei ve chu ani a ka hlim ani mo chuan hei heng te po hi mo em a an ming poi ka shelawa ke chuan aklo ne ma an ti meya he ti han che sang ka han nei ve taringot hi ropui tro ke ve te lul min lo du sak tu te in va lu tak em an mu nom to pa he te han om rongot po hi chuan he an thuriam te po kan han phuna moi em meya moi takani moi tak an thuriam hi mo chuan he nakina hi poi ka report anga potlian na ka sonanga par moi don lutukani kerala pitch minga ngil nei ka sa chuan he jing khwaron wara house plan phun tharte thla kan le zoya ka deuti ma in ka han en le a min ti hlim em a hlim takin ka hna te thok turin ka chuak le a jing dar ruk le chan ve nia ni aron chuak ser to a masalama kan va video wa ron eng set box ya ka handa khoma kan han video le ni hi thlir tu te en zawa in lom tho ka shil le chewa ka channel te min lo thlir sa kai min lo ngai thlak sak thina in chunga tharin lom tho ka soya video te tharlam te ron da zel ka tumanga enge kan income hole del don unya ka channel a tro in fel hom si a heng thil pe ka don zong te po hi min pe tu te thinlung alpan
malsom se an ma ni po an plante an pangpar te lo moi em zel ro se ti kha du sakna kan lan let ve ni ther tu te zong zong in zawain bye bye vek ule